Igama lami nguMelusi kaSikhosane. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda olunye uhlobo lokusebenza ngama-fraction lolu olubizwa phecelezi uku-adda noma ukugcwalisa noma abaziyo phecelezi bazothi ukuplasa. Phambi kwethu sinama-fractions amabili u-3/15 no plus noma i-plus 7/15 or plus 7/15 wethu osikutholayo ke lapha phambi kwethu ukuthi umsebenzi awukho mkhulu kakhulu. Isibalo sethu lesiyana sibi kulento esibizwa isimple, silula ngoba ama-denominator wethu ayafana. Kusho ukuthi angeke sisebenze kakhulu ngama-denominator, sizosebenza kakhulu ngama-numerator. I-fraction yethu le ifana nokuthi u-15 wona wodwa ufana no-7 plus 3 plus 7 wethu. Impendulo esitholayo masenza laphayana masithi 3 plus 7 sithola ukuthi ingango 10. I-fraction yethu kuzoba u-10/15 noma u-10 ku-15. Engizofuna sikwenze ke ukuthi sibale ukuthi yiphi inombolo esingayisebenzisa noma esingahlukanisa ngayo ukuze sithole i-fraction yethu ibe ilento abayibiza simple noma ibe incanyana. Sizothi u5 simdivide ngo15 no15 u10 simdivide ngo5 no5 no15 simdivide ngo5 sizothola u2/3 wethu. Isibonelo sosenza ke manje esibalekile ngizama ukuthi ngidrawe lapha no ithi sishintshe, angifuni ukuyenza ngalolu hlobo. Ngizokwenza nje amabhokisi amancane ngiwaphindaphinde aze abe u15. Ukhumbule i-numerator into eyi-denominator yinto yethu ephelele. Kusho ukuthi u15 wethu uye lo ozomelwa yile mabhokisi abhalwe ngobuhlaza noma ngobu-green. Sizokwenza nje amabhokisi wethu laphayana abe u15 ama-denominator wethu esizohlukanisa kuwo u10 loyana noma u3 plus 7 wethu. Konke lokuya esinako kuyi-numerator sizokusebenzisa lana kulo mbala o-green noma lo osuwudwebayo o15. Sengifake amabhokisi awu15 manje. Bengifake awu5 ngaphinde ngafaka amanye awu5 kwaba u10, ngafika ngafaka amanye awu5 kwaba u15. Nayi-ke ibhokisi wethu awu15 aphele. So esizokwenza ke manje sizokhipha amathathu kulawa awu15 ngoba u3 wethu i-numerator. Sizokhipha i-numerator yethu ke laphaya ewu3 emelwe uleya khala ebomvu. Siphinde sikhiphe u7 wethu futhi kuwo lo 15 ngoba u15 loya ongale nalo 15 ongapha bayafana ukuthi abo15 abanye ngoba ama-denominator afanayo. Sizokhipha owokuqala, owesibili, owesithathu, owesine kanjalo kuze kufike ku7 wethu. So uyabona ke ukuthi sihlukanise u15 wethu ngaloya. Mawuzibala konke lokuyana okukhishiwe noma okudwetshiwe ku10 loya 10 ebesinaye laphaya ngaphambilini. Esizokwenza ke manje ukuthi siniqaphele ke ukuthi kwenzakaleni. Okwenzakele ukuthi sinokubili kokuthathu leya mpendulo yethu esitholile ka2/3. Sizohlukanisa ke laphayana sizothi abo5 bethu, ukhumbule sihlukanise ngo5 ukuze sithole impendulo yethu. Sothi u5 wokuqala, u5 wokuqala, u5 wesibili no5 wesithathu, kodwa sisebenzise nje kuphela abo5 ababili. Kufana nokuthi u10/15 wethu ufana no2/3 wethu.